Gari cabi dan itu alang teman kangkok lo lalu itu mah kat kilo pun gari cabi dan lalu dampar cak cabi le itu mah kat kilo pun alang puluh setemi peda bangke nili tunda kat kilo mah cabi dan kangkok lo mati itu ndak kroy lo amas ni tamu itu ntalom sodak nak kesang mang lo office lo malah sofi ada kondang bongpen lah tung mang kat tujuh lo Ang ito perang kaya bitong han nangkihangat teng kaya pot kilo pilo alam the bangke la Coila kanghu lam lo Coila kanghu pu bangta ni tu mechini ne kanghu ne koson ne atu mi pu elong dem pu damamat thek dun lo police tum da do ya ta do mat se police tum da bang thang ta lang dun te koson ja si alam klang lo te Coila illegal pen documents ta hang lo documents ave alang tum chalan do ma ta chalan ta ave te chalan ave bulotang ne police at heng no sila solam ni tum arju lo setelah so police at tum bangke ni tum duty gale lage forest tum duty pula sita police tum ke illegal ke theklong lo te police tum duty lo lage forest tum ta gale lo te aningwang da police tum heng no tong la illegal pon are ta tum khang ron de dat pumante check pon noi arlong pon noi sangti pon ta police tum khang ron de lo mante labang solam ge arjuna kokpo si thedong ka charap do police tumta apatumi sonsan mangala ke sinding duk lo illegal long si police tumta ke involved don bangala ke manghumi mi megang den anar lo ang si Coila kanghu atrak ke pon police tum khang no jima pon da khang don dedat mangala ke si manghumi mi lo si ili tuma det ituma karbiang long bangke illegal Coila ke fur bangke non do piklo asi illegal pulot nang lake kacong hulo gede itum karbiang long la Coila kacong hulo pen situm ke episo iso se pangreng pumante tum society la helo mante Coila kacong hunang helo ma labang solam e tueta penangan tumata ni labang solam fitan lir lo asi isia bangke non labang so nang kacari BJP atum bensiam tuliram rong hang ji po development bangke atum risoi jang phan Coila ka pachong huak kam si ke baklem chu lake komatung a plane lo plotang te RSS ma plane lake illegal paklem kle plotang de pilot man ki pinai plotang te council long ke do job amukha karbiang long ke bang scheme long a contract ke la tumhan pi puson de pini Coila ta lang tum chong hu jok logic ente la so Coila ka chong hu pena jok si pini tum karbi tum ka therak nang lo no karbi tum bo karbi to Coila ka chong hu lok lang non ta yo pu la tum han polo pa chong hu gente development ni PPA polo gente di council long pen pulot contract ta lak pen a scheme khanang le lo sta risoi jang teman pipe karbi owe kimi teman pipe kecerai komal tang de tuliram ronghang jadop komputer glass corner hal to mane legal si paklem sida itum karbi risoi jang owe kimi teman bangke illegal kam si paklem jo pena dikela illegal klem hangai police to maning hang plotang te council to maning hang plotang te ba Department maning hang pelotang de BJP tu maning hang pelotang de pena teres una teman ke sitahala legal ke claim teman ke tuliram rong hang ya fucar budak teres namun police ta fucar budak teres namun DC teres namun lang tum ha sita eli tum pini bangke karbeng long la bang soar je bang thek long lok lo lasi tuliram rong hang afan li pachini lo alang la department lo alang le in charge lo forest in charge lo lasi towe bangke allo ahalam klang rok lo tuliram rong hang amun ni tum siwang lo ngasi halatum panang toy ke pilo nang palang do na fan sinang toy do kumat mat cedak do ma po nang li department lo nang li si ke chong hu ke toy lo latum a permission a pin na Coila ke pa pur kos kumat lon tela tuan hukum pike nang li si karbiang long da CM lo nang li si im full lo forest nang li si in charge lo sita pini ani enda nang li Coila ke pang huakam loks ke paklem de la hello manang teman development gente society fan pilo tum karbia society fan la hello mante ake mi gente kapre ka videlo mante tum
Coila yung hepin na itong la karbi riso jang la pen wiki mithon ke paklem nei kopia to war nang li khan pon te non kapre ga videt lo mante la sin ni litong ki puyi bangke la hello prabjin pen la Coila kanghu illegal Coila kang kepon bangke ington sirak nang po jong si ington te plutang te ni litong la opposition do an ke la ke kachisong bangke la ke abdi men sinang kachisong po ani siya kacesong kalilang anzo si sinang kacesong po atela bangso Coila illegal ben for bom lotang de borni sige tumke khurung wang ilake itu autonomous state long lok da itu ma resource ke thang da velu itu ma revenue ke hokta long thai velu no tum Coila ar long sangti fur lap lotang itu long ko pilo to hilang ente ador ki sugi sormo sino itu ji fur bom lo council long ke sikai sita noya ke er da revenue long unde non illegal long mal long ke tuliram long hanga pocket dampo dak doelo pulis tum long dadam polake tumi pulis tum dok damde pulis lo ni pudai mangke tumi sonson ni pola pulis tum bang do dun joy gente permission ave pin bote pulis tum khang meke pini silam itu mame jong si gari license ave plotang le pulis tum kene bang sikpi document check hilang gente stapin ha man document ta check che lang talang le bang padam po amina bang card joy geni tu ma duty gali lagi forest ma duty po pak ba bang cepat jok plot nitu information pula tum han ne mo jo tum illegal ben sige banti pul kante nil tum ke public duty ben si claim lo je la tum ke Coila kanghu pot non ma la tum han inquiry ma pi ma lang tum han arrest noi puta lang tum ak duty lo ke stalang tum la bang so kam ang che claim su theda ka che claim bang ke nitu ma duty ka li puko te pena dikta komone bike dang lek pol license aveda dalang gari license aveda insurance aveda lotang de la fanta padam jui po mante la tu eres redet po mante la tu la si police tumta khanglong le losan lotang te pomone gari license aveda khang check potang te ke khang authority avelu patumi sonson lotang te la si iha tum pulo karbi hijan si ke claim ta hopine tanang klang lo he ka chonghu ke chejanang ni nilipui bangke kacong huge cejanang ne kimesen atwar tum cethana karbi society angbong sitame itum kereng nangji ganu tinda kereng nai phasi ka mathalo APHLC long do risoi jang na kereng i phasi ka mathalo non organization atum long ke do tum ta bang kereng i phasi ka mathal sita illegal mane kacong hu pena bangke tum kereng anat ke dam nang ne ngi pui bangke kereng ji pulotang de kimesen ji tum kisung pojok plot hemasor tum nang mathadun kisung jok plot afan si tum kai kita kam choklem nangi non tum Coila inghu kanghu ponep check po komal ka mathad ne mangke hala piso so tum se mathadun po masi non lahai nai klang pen bangke ili tum karbiang long development bangke avidet pusitum cethana kokpo development plotang te itum kachong hu klem jok plot kam lang no claim jok plot fancy pila po kam lang no claim jok plot an nai lan si development system non bangke itum han kanghu kanghi nang pa claim kam sinon karbiang autonomous council ke than rong lo alang li contract ki piun e por lo contract ki pp por si la hai pen silang tum han non bangke kok ikrai lo la lo ni lipui bangke si non ki ju sin lipui bangke prabjin pen bangke ni tum opposition do an chelang si dc pandalo pipo lapen forest department of pipo lapen halam mine and minerals ala de hadak Guwahati tamit tum labang so department lang tamit itum local ifan magan itum chisik po lake lapen jointly nito opposition doan la organization lapen opposition doan bang ke nitum adim ke homri jam hiam ban ke la ruyang bang magan tum ke homri dam ye fan bang ke nitum chisik lake chisik vek po lake athela bang so Coila ke itum property lake tribal no property lake la bang so property ke pan hogolong bang ke nili tum manga che dono thek thil ke lasi nang tum phanta la pen isilam manga nang tum tame karju nang ya kenang dola non media tum stame non la alang le tum phan council dum handa la bang so lam manga arju dam sia ke mi bon nane nang tum media long wang lo plotang te la bang so Coila ke pa phur long ko mas hukum ki mi ma nang tum tame arju tame ni tum phan kalilo nang tum tame arju dam si ke meji lasi ni lilam si pachini cholo
Atumi Coila agari kina forest department of information kita data pale letter. Palil. The forest atum bagi kita. Forest tum ta bang ve. Ako ke bang igali ni tuma a duty lagi mine and minerals tum a department tu ke. Hala tuma Pemada ranger officer pun bang. ACF pusipu. Inun amen ban itu ni ACF fan situm phone lo pen tu manang thak lo so lamba. Lapen isialam bang ke nang thak bang ke lang litum forest arlo hala Coila ke furam lo. The forest tum andar komane kachonghu kopine ke furdam lo tang de forest tum dunbek ne gente. People of forest tum lang nunding gente. Lalu lam ke asi kecok ce bang ke forest department na thedum lapen law and order mate police tum ta dak thedum lo. Police tum dak involved lo forest tum ta involved lo lasilat. Hini tum afan bang ke ni tum tame alang tum hanta sodak pen pacini nang kok buat he la bang so kopia bos sinang tum lang dunding lo manang tum ta commission do kok ma hala bang so share long di share mo taraki la ihum LP track tho non sona dumper dosaka dumper hala daksi ko ana toni do kel police afanda farman long dun lok lo tape forest on da long lok lo la son sinon mat punang kok po athe la son ke dudun joy blotang de la tum phan ang ho bang et le. Nah, tum ta cudun long bom lo, angti bang cudun long bom lo lah sialang tum ta dojoy lo, ini pun bangke. Ta. Ison soni la ni la kani dula. Pu itum Central Committee Organizing Secretary timung sara khai pen kaningje lam ga hok sai de lo. So along lamthe ison soni pita ke badunji alam ke la puhen lo. Atumi tarik sirkep lang buku along baji sirkep APHLC Coila kanghu gari nepchek lo nil tum APHLC party along kam ke claim asong japo tu nil tum ta arning sam humri dun lo police department atum hadak kinep unhut hadak do police tum do sitame atumi bai sirkep pen jokpang thang pedap baji plianta police in nunna tahadak bang with the lopige lapen forest department amuhet sar ningelo ACF tisu sanghu dak manja central range lo hadak nitum damlo chinkilo alang lipil nang pudun ke lake nitum andar kali pusini ituro la mines and mineral ke nitum hadavi pusipu police tum arlo police tum polo ke forest tum latumang bongsi chikoi siroi lasi amuhet nang lipulo FIR pilima pulang mudi FIR ki pia ke nang masih belu hadak sport kina palongsi police tum hadak dolo nang tumada video footage thaklong lo lake lasi nili tum hora inghong pigan lo amasi kanghong bamun hut atowe JCB dampara driver ang kajuilo sitani tum mangke pekatlong le pusi ka du kawe songja pinama hadak inghong koklo agaria dung mat towe baji ki thom rachi tim ana mangke driver bang banglo amasi chinkilo nangari start not nitum lang du nai pusi nitum hadak lang vuku ben nitum dak di phu disi office asa hema thingno an adam par track dak ban detlo dak pasun tuglo garia chabi dan nitum alang monti kangkok lo lalai nitum ho kat kilu pu garia chabi dan lo dampar track chabi le nitum ho kat kilu pu selang pulu sisteme peda bangke nili tumda kat kilu ma chabi dan kangkok lo mati nitum dak kroy lo amasi tu amu tum tailom so dak nang sang mang lo office lo mala sofi adha gondang bongpen la tum mang kat tuju lo manatha hadak atumi baji sir kepsi laso kanghua track neplo to we jopang thang hadak sidolo la pen tum dak ban dak an man delo di phu alo disi office athengno masi agare pasang tano kanghua track sa police inu natawe la pen kopia polo police tum nemne da kopia polo police tum na cheklang kle da lake administration ki ja tum lage thedung lage dak ghus ki chodo Coila kanghulong poisa ki chodo lase DC SP OC itu dake kithe dunga guilty dolo tu tasila so put thak bangke lake rat chisong nang kogi lake
athe Karbi Anglong akhia dat kanghu hut latung langdun prong non ke DC SP OC atum ke kanghu aphansi non ke security guard ki piduna song sinon ke nang mandelo lapen Karbi Anglong Autonomous Council ki jatu Karbi Anglong Autonomous Council ki jatu a responsible ke the nai ke alang tum hello Karbi Anglong akhi puru ke pangchoji aphan ke Karbi Anglong Autonomous Council long siari dengdo forest EM do dagil tum long itumong CEM do di borjan local MEC EM do ku people lo hai langdun prong ke langdun prong atheke halo latung ta tangka ki chodo vek lo lage benitum chini Karbi Anglong Autonomous Council ki kopi aphan lo dakibi Karbi Anglong Autonomous Council dak kibi ke inglo akhe tum a welfare fan paching thuri aphan a development kam claim fan akima kam an ke pachun je fan kaching ki ke than ke pechun jadim ke mesena kam an ki chun ke pechun jadim Karbi Anglong Autonomous Council asai hem ke sida pini labangso Karbi Anglong Autonomous Council asai hem kangthir at asai hemalong kenon ke kanghuang thor si pin chongdal la BJP sarkar na kachari lo pen ke la Karbi Anglong Autonomous Council long ke mesena dim ke chingwa dim pe plan plesi kanghu an thor kanghu a hem se pin chongdal no emek thek dak lo lage Coila kanghu track na dak wan talu ni tung kaddu ka be chalangsi police ta bangwe forest ta bangwe masin tung rata tung si wan delo da la anang bongta pedata tung si pakaj police tumsi forest tumsi council ki ja tumsi la pangso kanghu track ta pedata tumsi kilo tumsi ka pakka il tum chinya teng polong te la pose tum adai du tasi Karbi Anglong arar phan ka pachini gang tung la halo la bangso sarkar non ke dobo ma SP non ke dobo ma APHLC tum adisi tum la tum kanghu ben thangmat ka chepre ka be las nil tum pung tum jong sila tum yo se kanghu non jori to be pasan tum neponji polo athil tum manja kan se wan pang te manja police nang lang prong ente forest nang lang nun prong ente people under tum thangmat talam re ha ta kumane inu bakamun yang si kopene bang chibong duk bode ha singa sana anglong habit ng cepat dum joi tala tum ne bang the sanong atrak pen madak wanta di ajo wangta ni dum kanon betalong pemelo ajo wangta hum phokep hum throkep Coila kanghu gari dam non lo lahaya gari kunal pen ko dam la national highway mes kidam a national highway la so tuwa long di police outpost long kan lo do ren lo ke hat dilai ta do manja ta do hala manja falling bypass long do lapu do police do lahai kanghu gari ke nana habit melai da malike to lahai Coila ko mana jambro long ji thapon thor le ki pon kali ke the do gari besi ki pon ke people lo tum thekong le da kente lasi Karbi Anglong akhipuru ke phalang nuka prekali Karbi Anglong dak ki jatu la penge administration ka failure a join lage kanghulong jorito do kanghulong ka charap dun pera possession ke plan do lasi immediately nili tum ke manga bangal halo dak SP van dak pen transfer ningi OC van dak pen transfer ningi la pen dak DC van dak pen transfer ningi kali polong de ratang chisongi lagi ratang chisong bagi lagi la pen ACF manjaren central ACF tiso sangho alang fan transfer ningi akam pedam nai athe ading kluben alang litum la sabang so kanghulong se la tum chelang dun do alang tuhan ACF arpu ki pigela Coila ka pang hulong pachara bunji fanza arpu ki pima SP dakiman Karbi Anglong la situation ka pang sai fan kanghu fan ki chok che tum fan law and order ka duk ka situation ke maintain ji fan men kanghu long se tum cherap dun rong polo dang te ko polo dak SP do akinang do lamai tum fan police forest department tum council ki jatum ki claim ta the joni sa tu rat si banang ko goda to paka juje sana non ko bidon dang chaplang pone esa agari nomor bang tha agari nomor na tu kan ko NL07D kanghu gari nomor halo nilipur gapo NL07 AA4297 NL07 AA4297 hakhi gerta lagho chabi dampar alaso dampar pene je dampar agari chabi lo adu sante kanglo la ana kire la tu sidang la tum ki joke nonglo a number do ko mati
Police jong si non akam chiklem bete non tal thon arrest ulang la sogari non a beng ulang. Prabjin men sis nang poi. Prabjin sin itu ke mga prabjin sis nang po la pen ke lake langbuku area lo lagi. Lalu nilitum kan igang tunggi. Lasi nili repeat ulang isi alang. Karbiang lo termas council asai hemke lake kimek ki choklim ji aphan kaching thuri angdeng anghoi kadu kabe kaching ki jit hanja dim daki. Kanghu ang thor pe mandet banggen tum APHLC pen nang chidon dunde lagi. Mentune da. Nang chidon dunde. Lalu. Chabi ke nali tum nong se do koglo gari bang non tum nak se do. Gari bana to ponela tum. Kosong si chabi available. Dum chini lo chabi bangke gari namote ihum gari lo ke chabi sibai kali di. Hini ki thonang dun ke. Alang tum sinang tikang ko masini tum ta lan bisas de lo hini tum ta. Athini tum ka chonghu be chonghu chini ka chonghu tum ko pi ke matha ma chini ne. Manang tikang ko lo kat kilo bon masin dak asa heman bang lo da pu lom so res lo. Tasobi adha kon tang bong. Pekaju. Tasila suka pekat ke lagi halat tunggali. Polis mesti ke pekat lagi. Ben forest mesti ke pekat ben Karbiang termas council tum dak juri tu do. 100%. Laso Coila kanghu bangke kumat lo men chini ma. Mena bangke lagi nilian kladak chini ne sta inut ingleng sanghodo tapi rongpi sanghodo. Mena bangke ni kladak chini ne. Gari ke na tunlong hut kagos lahai. Abe. Kagos thang da belo. Kagos thang da belo. Thang da belo. Are laki permission masih abi. Coila furi. Coila ki pura permission masih abi kente. Abi ke lagi. Lasi people lagi. Lasi Karbiang lo termas council tum methang asai ke ciklema kinang solo lalu.